Chief Minister Sarbananda Sonowal Arpupen kachiu. Dr. Himanta Biswa Sarma Phan towar kithopon. Khat khatia long puthot arakia hormu keneblong. Dongka muka marong supi Hell Angels akla batumpen kepang thirasai kedengpon. KYDC mate Korkanthi Youth Development Committee arpu kachilar. Kedamtang aruni phai thokar ni Hatipura sangti ki pura ghadalong sangti ke pangsiba misin a pipe no pakpen ke chordam dagda kaputhak misin hem thu labor lapen kasa hinpen kapin rempon langwuko hawara long inut arta ningkaning koira ke thoma sarpi maraphan chulang remdet Rururara entertainment hinpen patir piponsi chiparjan bangphu inspector ingti chomat chevoidet ben chikloijon ke chok achikimupon Hamren PWD division के पार लोजिर किंदेंग पेंस के बदा का तोवार किलोमीटर क्रेहिनी का सलाम पौन असाई के ओय कार्डम पिनिया दाबा बिरता थान बांग फिनेली मेरिना हंसेपी नॉन अर्जुई था बिरतांग तोन पेन पिनिया बिरता के लपान से कांग तोन इग्लो आर्नी के में कुरवांग थू आरुनी फाइसर कैप आर्नी कांगसम आसाम लोंग नॉन के दो बॉम्ब चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल आरपू बेंचे ओसी Puthot Central Government ben Dr. Himanta Biswa Sarma aphan Chief Minister anghoy pekpon. Lapuson si patumi dik dilhia long high profile amai ing niponde da phi Puthot patumi Chief Minister Sarbananda Sonowal arpu penchi osi Dr. Himanta Biswa Sarma aphan Chief Minister anghoy atowar thoponlo. Lasi Puthot asamang kang BJP Ratcharya song ke damtang MLA bang phukili galong ongdunga phai pen chepa hai ponsi BJP asong ahin pen asam hawar ki chari pon japhan Dr. Himanta Biswa Sarma phan Chief Minister arpu pekponlo da pen pini semi setami deng ponpo da bangso semi deng ponde da phi Puthot cabinet minister arpu setami chipek ponpo misen pen sai ka chiklem pon japhan Bureau Report 365 News India Rururara entertainment long cheparjana bang phukali tang Mohan Singh ingtimati inspector ingti chomat arong ka chewai patumian ke cheklo ejon ke choksi Rururara entertainment long klem bang phuatum Ru Samson Singh ingtimir biri atheng no long chiki mo sai deng Rururara entertainment hin pen chepatir piponsi aruni phaiser kebarni Ru Samson Singh ingti chiki mo mir biri atheng no Rururara entertainment long ka cheparjan do na bang phu inspector ingti chomat alang li rong ka chewai chikloi jon ki plenga jok patumiar ni kangsam porphai phora chitim malom akar jong chomrong mi chomrong so kapedu dun long pa mi japhan milur kai ponsi chiki mo sai dengpon Puthoda war sai chen pon thusi karlitang sumla rong hang pia karjong chomrong mi chomrong so kapeli dun pa mi japhan puthot milur kai pon thusi chiki mo pon Dipupen Ajit Gugoi 365 News India Karlitang sumila rong hang pi alam kita pate pon thek thelang lapusona pora hut langwoku ahawar along inut karbi pi asar pi mar aphan Santos Kumar po abang phuket ther ke hapen cholang remdet lasi adai ke dowek abang phu aphan manja police atumpen ingnang ponsi lamhoi pa pon Pinpur me botor nang kikirla son si muni datum nang chikirla son si thekpon long along penadim ka che theng along pen ka chongthui ihin kanghu halapu ka chulang rem Lapusonang bong si Karlitang sumila rong hang pialam kita pate pon thek thelang ako Puthot manja police station ke parlo langbuko hawara long inut ningkan koira ke thomo sumar bang hinia sarpi maraphan apena na bang ka VIP ke ther ke hapen Santos Kumar pa bang phumek chulang no klempon da jok ronga sara tum pen ronga sora tum chikomsi nebdun cheklo Puthot nebdun cheka phi kopai ke langno lamki ke phove ka bang phi mate asar pimar police station along damsi lamhoi pidamlo Aduntu police atum Santos Kumar aphan nep ingnang ponsi manja PS case number 25/21U/S376 IPC pa bon ponlo arona teng kangsai ponjia phuthak Manja pen Raja Sanse 365 News India video na pakla mane la son akheng no video muni ka ari keng rakhet ari rakhet akeng rakhet nang do dete la son na pachi logi jo kana tha vi kuchi ni kan na tu la silita kana heda lo yo kana la kuchi do bom ma chicha kuni o ngama sara kumana thandelo Patumi aruni phaisir kep arani kasama de Karbi Anglong Sen Supplier Association klembang phuatum ke damtang aruni phai trok arani
hati pura mati ingna raji sangti ki pura di malong kangjang terang lapen ari sangho tum ke dampen sangti kapangsip amisin apaip no pakpen ki chorpi dam dak dak aputhak patumi misina hempu lebar lapen kasa klem bang photum ningduk chepaklang lapen lapuson sailang no ke klem atum aphan pin rempon Misin hem phua tum pen ang chithan du na teng misin pen pangsip long long le thang ka pachinia jai mega bi pin pen kangjang terang la pen aria sang ho tum wangsi sangti ke pangsip a misin na pipe no pak penang chor pikang dak dak posi chithan pon putha chithan pon na lang tum la pusona sayar jiding tuyar ni pen ta misin pen sangti chi pangsip dun bom si sikai si hini pusita me awar sai chi endun bom la pen hemri chilang ipon bom lasi la pusona sai ke klem pon pen a anwan ki thi pon a puthak ningduk chipaklang pon adun thu kasa mate Karbi Anglong Sen Supplier Association klembang photum labang so lamar julong si adimak long an humri dam si kongchun bang Robinson Hanse pen labang so saya puthak pin rempon lapen puthot Sen Union President Leon Ingleng alang liphan sitami labang so ke phalang no pon a pipe puthot ka chenam pon along cherab du nang jiputa ningje pon athe ki do atumle la pusona sai ke chuklem pon kaliputa ningje pon Bureau Report 365 News India supplier hoi pen mane non dak an kewang nang kok kelan lo tum ning duk lo athema la tum non covid-19 na por hot non nami ke bon soli bom la ka chong dat awar sai sa menon apor me compete government ke pistame la so chong dat apor lom svet apor ke piluk tu sami del tum junior na men pen wang pen dak fight phalang no pet bang ke ni tum tami ning honduk lo la pen la sop pai ke phalang no pet dam mang ke lang tum chipinai basini in kasa hojun supplier bang ke ni bang ke demand pu dana athema lang tum tami ki dam tang neng kan ga aloni pelang tum ek dui to kachbur ti pen si la sop pai la tum ga chona la pen ilong vet ple ga bang thok patali tum pura arjon isi mane tum bang thok ple kang lab lo la so put ha kalong bang ke Karbi Anglong CM la pen ke SMSA a president Leon sir alang tum sai pe doning la pen la so pachok klem loing la so misim nga pa phur loing la so war sai bang ke Karbi Anglong CM la pen ke SMSA president Leon sir bang pa phur long ning pasin ni bang ke demand pe Dongkamukam arong supialong ajak dingklui pen Dongkamukam Municipal Board ahin pen kipang thir pon pe deta jok Dongkamukam along ke do ke dam aratatum kamen thu kamen ui pen chechak nanglo labang so jok aruni phaisir kep arni Hell Angels a club atum pen Dongkamukam rong supialong kipang thir asai deng pon Pinpur pon me ka free pon me COVID-19 ang tanawur ng kangdang bom lapen munita pranta mi kedam pon bom ahut Dongkamukam Municipal Board ahin pen Dongkamukam mahawara rataphan thanga chinghon pon ang thek ka vedeta sonsi man pon lo athe Dongkamukam rong supiar lo ke ter kamen ui kipang thir pon pedet ke kedu ke damarata tumaphan ka free me COVID pen ke pajok pon ja phan thangkera ba vedet ason lo Kopi ko sona pot sila po sona wur ng kangdang bom hot kipang thira sai ke klem pon pedet malaki manghumi mi ason si man pon dedlo bon sita patumi labang sola maputhak Hell Angels akla patum munthi parsik pen puthota da por phai phora chiti malom klembang phuatum chingrum si Dongkamukam rong su pi ke pang thir pon asai deng pon labang so ke pang thir pon along Hell Angels klembang phuatum ang bong tangka chirung pon si ke pang thira jaton pangrum pon si Patumi aruni phaisir kebarni Dongkamukam rong supi kepang thirasai pachun pon. Dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India. Khatkhati Police Station ke parlo Lahorijan bagana long puthot araki ahormuk kine pontulong labang solong gram krehini heroin lapen musuri ke thomra pharo nerke biaba tablet nepon long Joy pen bertalong si Bokajan SDPO APS Jondas Khatkhati si Mablik Brahma SI Charan Mohan Chetia lapen Arya Sangho tumchingrum si Khatkhati Lahorijan bagan edonahem kirikuruk ponlo lapen bangsora kia hormu ne ponlong lo labang sora kia hormu ke ne ponlong along mate ka cherab du na bangphu banghinia tumaphan nep ingnang ponlo Abul Kalam artapli kebrapli Karimganj sor lapen Muhammad Iman Ali artaing koira nerkep hojai jugijana sor pusi pangthek pon Bokajan pen Bisnu Lekthe 365 News India. KYDC mate Korkanthi Youth Development Committee arpu kachelar. Labangso arpu kachelar pon amaya long klembang phatum do an chingrum si chingwai chingsai pon edaphi puthoda kimi arpu chebak pon. Labangso ka chingwai pon na tenga kimi mai phu arpu
Bidya Ingti chunbang Rajen Rongphar Dun Maipu Harsing Rongphar Rap chunbang Gibela Reng atumaphan Arpu kimi bakpon lot Lapen puthot Maipu kimi Bidya Ingti pen Than pachini pon nona kimia ja kong pen puthot Rada Farman Development nahin Kengkam kachijor pon nalong Chitu dun thipo Towara sai punon Kichu na warsaya puthak punon unan ge chirap chitu dun bom pu puta pherangkia phan than pachini pon Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India Ini nitumdak korkanti dulu komiti kawadi sini tumdak dan akad bajar agil sini tumdak risapol parti pono mantin tumdak mai kecil konsi nitum pasun pono akan ke executive meeting tapi puthodang nitum member tahun mentar mendi tumdak klempon lo mantin tu arti konsi kewang jidang nitum langsung executive meeting mati members tahun tapi itu program mateng pen nitum klempon pasun pemikal lo akan itu kewang nang stami asal petang nitum klempon bomji pusi ini tu kewadi sini yang presiden kan ini pernah. Hamren PWD division ke parlo jirikindeng pens keba dagatowar kilometer krihini kasalam pon asai ke oi. Rongrubarlo la pentowar piadak pacheleng pon plot nang pura sorkari hinpen PMGSY scheme piponsi Rongrubarlo towar kasalam asai pek ponlo. Labang songbong kontraktor babul nat wabang puapan jirikindeng pens kebadak kacheleng ponjia phan pura kilometer krihinia jakiding PMGSY atowar kasalam ponjia phan hukum piponlo puwai phit seta sai kachekle masai ki oi ponajok jikloi jonta towaring thang ponpe lapona sai ki oi motor brake le ki khanglote towar kache tharlo lasi puthot hawara radatum CM tuliram ronghang lapen PWD engineer mate EM atuma phan adimak long an humri damsi kupia thisi lapona sai ke oi ponang kokma ritar lipsi adai ke dobang phophan ingsai ponang ji mate puthot sai pachi othunang ji Bureau Report 365 News India Pinia berta ke lapan sekang ton iglo arni kemi kurwang thu